Maya pa ganingal daw po kaya katamuan. Ang kawalo ng aldo ni Miss De Aguinaldo. Pakiabe tala po kaya katang banala Miss ring makatuking intentiones para king kapasalamatan daring AOP, LOM, CWL, Holy Face, and EMAC, jeepney and tricycle drivers, Richard and Chona Yumol, Nimpa Agapitoong, Mr. and Mrs. Duero and Wright family, para king kapasalamatan ng Chris Kier Pineda, Jolan Mabaga, para king kaladwan ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Elasha Tolentino, Crispin Estelita Ener, Raul and Biner Mabaga, Pantaleon Remedios and Catalina Villarin, Sara Caparaz, Abeliana Balinas, Carlito Laher, Alberto Ubas, Lourdes Butcho, Evangeline Capinding, Romel and Raymond Capinding, Elisa Doholan, Marlene Capinding, Petronillo and Domingo de Guzman, Dominga Calaguas, Amado Calaguas, at din sablang Kaladwaking Purgatorio.
Talakat tamo po makihabikan tayong dalit apamuklat. Kiniginig pa ang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu. Amen. Yung ginumanatiliya kaya kayo, At kay kaanti mo rin. yung kikatamong kawalong aldo, yung kikatamong kapag masyusyan, kareting kikatamong misa de gallo, mititipon, manalangin, maninaya, kimpanyatang na ning ginu. Aliwa mo kaniting Pasko, nune king kawakasan na ning pieta mo. Uling etabaling oras ng aldo, ning kayang panyatang. Kikatang Ebanghelyo ini, damdaman tamo ing masayang balita na ning anghel kang Sakarias iti mipaltuto. Mibay siya ing kayang walwat ng paninayan anak at yapin niya iwan. Ating burinang sabian ning lagyong Juan ing Diyos maganakaya. Ing Diyos emengalingwan king kayang pangako. Si siyantamo ing kakatang kasalanan kitang itamo milako pag-asa uling keng maluwat tamong pamanalangin, bala mo inakatamo pakibatan ng Diyos. Ang Diyos, sibiyan ng kikatamong pakibat, kitang oras na iti may nebat kayo. Siyantalang ini, rin kakatamong kasalanan. Kinung Jesus, ikay dinatang, bang isot mo kami, king metong at kingigpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kinung Yesu Kristo, ikang manulo karing sugat, ning kasalanan, ampong pamisagsagan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinung Jesus, ikang mamilatan para kay kami,
Arapaning igpamo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa may payeng tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, kinala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa bahanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Kapayapaan karing taong kayang kaluguran, pupuryan da kaparangalan, kapaligayan da ka sa sambanda ka, pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan da ka sa sambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa bahanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, mata sa banwa. Manalangin tamo. O walang hanggang Diyos, alubos mayupayang ining milalapit kami king kayaldawan, ning pangabait ng antimong tao ning bugtong anak mo. Ikaming talasuyo mong matampang pagkaluba na kami sanang pakalulu, ning amanong mikatawang tao, king wana Birhen Maria at may kisawat busal mi. Itiadwan mi keko Diyos ing kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyempong magari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Malakias. Ngana ning ginong mayupaya, iparalake ing kanakong tubod, bandi sa diyane ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na, ing ginong kaya kayong panintunan. Datang ya ing tubod, apag nasan yung akit, at ibulalagne ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibata, king Aldo ning panyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang pakit ne. Mangariya king matapang asabun, mangariya king api adadalise king bakal. Datang ya, ban manukum akalupa na ning tawong maminu at daralise king pilak. Nung makanano ning daralisaya ning platero ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptan na ning tubod ning ginu. Dalisaya no ring pari, ban idalaro king ginu, retang karampatan aayin. At ing ayin adaralado, ring mimalan na ning Juda, at ning Jerusalem para king ginu, maging karapat dapat lakeyo, antimo king milabas a panawon. Dapot itubod kaya pa kaya kayo, ing propeta Elias. Bayo datang iting maragul at makatakot aaldo ning ginu. Tipuna nung pasibayo, ring pengaring lalaki at ding anak,
Nungema kanyan, magkang datang ko, at sintangan ke ing bansayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, kako ituro mo sa kiyakang dalan. Ituro mo kako ring kiyakang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kiyakang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Mayap yaing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralano ring mapakumbaba king dalan ning katuliran, karela tuturune ing tune dalan. Ding sablang dala ning Ginoo katapatan la, at para karetang tutupad king kayang tipan at kautusan. Kakalugura no ning Ginoo ring kaya maminto, at karela pabalo kayang kasunduan. Parangalan tayo po yung mayap abalita. Meka Kenny o ari ding sablang bansa, pagmula ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia. Iligtas ning meto ketawan a kekang lelangan. Hingginu manatili ake kayo. At kaya ang timurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Miganap ing oras para king pamanganak ng Isabel.
at bait ning metong anak lalaki. Abalitan da resiping dambale ang pong kamag-anak king maragula pakalulong pigkalam na kaya ning Ginu at may kisan metong lakiya king tulana. At may palyari king kawalong aldo dinatang na ing circumcision na ning anak at pamalagwan de sanang Sakarias kalagyo ning tatang na. Dapat sinabi ng imana, ali, Sakarias no newan ning maging lagyo na. Sinabi, Rakeya, alang mayawas king lagyong antikanyan karing kamag-anak mo. Sininyalan de, ing tata, kupatangda nung nanong burinang ipangako o ipamalagyo na king anak na. May nyawad siyang pisulatan na sinulat na one ing lagyo na. May nga pamulalalangan kanita, murin mi balik ing kagiwa ng magsalita. May kapanyabi ang pasibayo sa Sakarias at pinuri ng Diyos, tiblani ning maragula takot, ting siping dang bale. Mi balita ang iganaganak ing kabilugan akabundukan ning Udea, ting sablang makabalita, pibula-bulayan dayti king lubda at ngara. Nano kaya yung paintungulan ning anak iti, pablasang masalang bina, king upaya ning Ginu, mamantabeya kaya. Ing maya pabalita ning Ginu. Kapurian kay ka, O Kristo. Maya paabak po kay kayungan. At itana po king kawalong ganingaldo na itamo migising tang maranon, miyabe, manalangin, mibubule, para king pamagsadya tamo king Pasko, aliwa mo po king material a pamagsadya, nune espiritual a pamagsadya. Kasanting na po ning simbang bing itamo. Uling itamo mo kabod si simba, nune itamo magsadya. At nang sasadya tamo, ing mismong sarili tamo. Ing sarili tamo, bangkanita, spiritually, makasadya tamo, king panyatang naning Ginu. Aliwa mo king Pasko. Nenanong oras bang ausa nakatamo, nakatamo dasnan matudtud. Nune, makagising, king spiritual tamong biye. Kaya kareni pong kawalong aldo, karakaltana pisabi, kintemang pisabihan tamo, nanyo kasing temang pisabihan tamo, the silver linings of Christmas. Ne? Ating kakatamong pisabihan ngayon being kaningaldo nga iti, it's God's time. It's good time. Itamo po, ne, parati tamong mamaligwa. Bakit? Kasi parati tayang lalawening kaya katamong oras. We are always chasing time. Ne? Kaya po, parati tang mamaligwa, parati tamo pong apurado, parati tamong ahabulan. Mausking tagakapampangan ng ahabulan, panagalan ing oras. Kaya po parati tamong damdaman karing tao, oras na, malita na, at ikapaken ang gagawan mo, lawin mo na yung oras, tara na, o kaya sabihan tamo, oras na, pass your paper, finish or not, finish. Nga itamo po, chasing time tamo. Ano kasi pampangan ng chasing time? Lingawan ko na. Okay po. Bakit kanuita mo po? Chasing time tamo. Kasi alipa nakatamo ning oras. Bakit alipa nakataning oras? Nung lalawin tayong patingapon tamo po, iti makabasiya king oras. Nung nanong oras ka migising, nung nanong oras kang mangan, nung oras kang muntaking obra mo, king eskwela, nanong oras king meeting mo, o nanong oras ka matutod. Kaya itamo po,
alipa nakatangan po ning oras. Ako po, ngayon simbang bengi, ne? Ako po, bala mo pa, naglanda akong asong gala. Bakit? Kasi parati kong mamaligwa. At aliwa mo ita, parati kong mamaligwa, bala mo, alipanan na ako ning oras. Kasi parating kukukutang, nanong oras sing misa ko, nanong oras sing next schedule ko, nanong oras ko mangasal, nanong oras ko maminyag, nanong oras kong pakumpisal, nanong oras kong mag-canonical interview, nang kaya po uling king dakal agagawan, especially po karing King Clark. Nang kaya impanggagawan ko ngeni, nang kaya impong kanakong isip at tineketang next schedule. Kaya po, sabi ko, alipa na ako ning oras. Bakit itamo po maging alipa na katamo ning oras? Bakit itamo, king bietamo, ing oras siyang palakad kay katamo? Uling itangan po, bibietamo, ketang ausan tamong kronos. At nanin mo rin ang sabihan ng kronos, itang 24 hours in a day na itamo parati tang lalawin. Kaya pakasulod kayong relo, parating lalawin ng reloyo, kabana ng maghumiling hamong oras na. Kaya po itamo pa siya, sabi tamong kronos, measurable, sequential, na itamo, partina ning kaya katamong aldoldo pamibiyebye. Kaya po yun yung salitang kronos sa iti, gagamitan tayo ka rin aliwang amano, especially king English, chronological, chronicle, synchronous, measured by time. Pero, ing Diyos, iya po at inyang sariling oras, iti po, iya po kronos. Iya po under kareng relota mo. Tayo aliway itang nubirang titik-tik bang kanita, itamo maging alipa na katamo. Nune, ing oras na ng Diyos, yapin niyang awsan tamong kairos. At ano mo rin ang sabihan ng kairos? Iti metong yang salitang Griego, ibig sabihan, the right time, the appointed moment, God's perfect timing, God's good timing. Bakit sabihan kayo po, ining kairos sa iti, ing oras na ning Diyos, uling kikatang ebanghelyo ngeni, yapin niya po ing kebaita ng one amaminyag. At nung pikiramdaman tayong masalese, ing kikatang ebanghelyo, nga nang sinabi kikatamo, anyang dinatang ing oras ning pamanganak ng Elizabeth, bait ni ing metong anak lalaki. Nung lawin tayo po, itang gospel verse sa ita, na sinabi ni itang oras, na kayang oras may anak. Sinabi nung nanong oras siya may anak. Sinabing, itang aba kamaranon, 4 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, o kaya 9 p.m. Sinabing makanyan, lunay itang oras na ning kayang pamanganak. Nanong buri ng sabihan na nitang oras ay ta. Iti aliwaing kronos na ing tao gagamitane. Nune, itang sinabi na itang oras nga na, yapin iti ing kairos, God's perfect time. Kaya po kimpang kikatang mo munang pamamasa, na ano pong dimdam tamo, king sinabi ng propeta Malakyas, nga na, antimo ing merapat karing banwang malambat ng milabas, akitsu, bayo na, miras na itang oras, ing maula ampong makapangilabot aldo na ning Gino, itubod kay kayoing propeta Elias, ibalik na yung pasibayo, king pengari ng anak na, at ding anak
mibalik la, kareng tatada. Kaya po ining oras ay iti na sinasabyana kaya katamong Propeta Malakias, yapin itang perfect timing para mibait siya wan amaminyag. Aliway tang ay matwane Zacarias, ay matwane Elizabeth. Bakit ngeni pa mo may anak? Bakit ngeni pa mo may kayanak? Kasi parating consideration tamo, yapin itang Kronos, aliwa itang Kairos. Ne? At pakanano tanga kititi, na itang ganakanan ng Diyos, pakit ning kayang Kairos karing may asawa, karening at lungji na itamo, akit taking kikatang ebanghelyo. Nano iti, mumuna, grace, kadwa, great, katlo, graciousness. Mumuna, grace. Bakit grasya? Kasi, anyang dinandaneng lagyo ing anak, nano kasimpe malagyo da kaya? Nang lagyo na. One. Akatulala po resiping ng bale ning di Zacarias ang popo Elizabeth. Bakit maindredo sila? Uso na pala kaniting marites, ne? Oh. Bakit maindredo sila? Oh, ano ning ebanghelyo? Kabilugan na bundok ning Hudeya, mintalaking balera. Diyos ko, buong bundok. O siguro, buong sapang bato. Bakit? Kasi burideng akit ing anak matwa. Nanyo kaya lagyo nanyo kaya itsuring anak matwa. O, aliwa mo po ita. Ela maindredos, mapakyalamla pa. Bakit mapakyalamla? Kasi pati lagyo ning anak pakyalaman de. Yang circumcision ning anak, nano kasing buridang pamalagyo kaya. Burida niyang pamalagyon junior. Actually, tata na. O sa kalyas junior niya mo nga na. Pero imana, tinutulya. Alinga na. One, ing pamalagyo, tamo kaya. At isipin ng bale, nang sinabi na, aba, ala na ko mang kamag-anak na lagyong one. Ila mapakyalam ne. O, kaya po, lepitan ding tata, uling may pipi, nande, nang lagyo ng anak mo. May nyadyang pisulatan at sinulat na one. Ne? At nani po rin ang sabyan ng salitang one. Nung ilagyo yung puwapong one, o wana, wanita, wanito, kasanting na palaburin sabyan ng lagyo mo ne. O kaya ritang sosyal, o Ivan, o Johan, o number rin sabyan ng lagyo ng IT, o God is gracious, the graciousness of God. O, kaya sa akin pamalagyo lang nanunano. Diyos ko, ining maminyag ko, mga baligtad ko dila. Pati rin pengari, de balo spelling ng anak da. Ino ko, anano ito? Kaya sabi, Karela, o ngini patoro yun ang pa-spelling lagyo ng anak mo na ako. Uling may manayag kas, gino ko. O tiyero ko pa malagwan-wan. Kaya, kasanting na, one, obriga sosyal, Ivan, o kaya Johan. Kaya po, grasya, ya ining anak IT. Kadwa, great. Bakit? Kasi, anyang di nandanelagyo ng milyari, ing mismong asbok ng Zacarias, iti pumibuklat siya. Itang dila ng makapakat, iti, o melwala siya. Ito yapin translation ko. O, kaya po, may kapagsalita yung kapurian, ampong kapasalamatan king Diyos. Actually po, iting gospel tabo kasi itang benedictus ng Zacarias, nadamdaman tamo. Iti metong yung kapasalamatan,
ampong, metong yang, o kapurian king Diyos. Katlo, gratitude. Nangikit na po, rening kayang siping bale, o ining mga palyari, nanong sinabi da, what then will this child be? Nanuya, ining anak ay ti. Akit tamo nga na ingupaya ng Diyos at syuya. Kaya liwa mo po, reng pepasalamat deng pengari, no ne pati reng karelang siping bale, na akakit na ya ing magsadya, king panyatang ning kekatamong talapagligtas. Kaya nung lalawin tamo po, nung itamong tao, itamo bound by human time, by chronos. Yung Diyos makanyan, atin niyang sariling oras, yapin itang perfect timing, good timing. Iniing oras ng Diyos na ausan tamong kairos. Anya pong lungog kong seminaryo, dakal mangot ang kanako, kapamatwa para magpare. Kasi 30 years old na ako kay bat, nga raote kami kumpisa. Anyang anak ka, high school, o kaya mag-college ka. Kapamatwa para kanite, ara ka na ako. O nang pakyalam yung ako. Biyasa ko pawari kingapong gino. Wapen neng kayi tamo yung tayong tinsyan. Uling balata mo, biyasa tapa, kingapong gino. Uling ingapong gino. At yung sariling oras. Kaya po, ating kami pong tagline, kaming seminary, Holy Apostle, Senior Seminary, it's never too late to serve the Lord. Kaya po retang bisang mag-serve kingapong gino. Ay rugo, matuwa na ako. Ina ko pwedeng mag-EMDC. Ay rugo, matuwa na ako. Ina ko pwedeng mag-choir. Ay rugo, matuwa na ako. Ina ko pwedeng obrang pisamban. Tanda ng tamo po. Patsema kanya ng utak tamo. Only bounded by human time. Makanyan. O kaya sabihan mo, ay Ginoo ko, matuwa na ako. Ala ko pang boyfriend. Ay Ginoo, matuwa na ako, wala ko pang girlfriend. Ay Ginoo, kaluwa ko ng manalangin, wala pang daratang. Ka masisira loob. Pota, pa oras. Ibyen na kay kaningapong ginuket ang oras na aliwaing oras na ning tao. Kaya po tangita mo manalangin tamo. Nano ka nga lungpakibat ni ngapong ginu. Sabyana, yes. Tanging panalangin mo, iti makakayip ya keka. O kaya sabyana, no. Nanging panalangin mo, iti makakayap keka. Kaya sabyana, wait, manaya ka. Manaya ka. Kami lako pag-asa. Kami lako kapanayin king bemo. Ibe ko keka itang king oras na maging mayap ka. Yapin iti in God's time. In its good time. Kaya po itamo, kaniting kikatamong pamaninaya, kaniting kapaskuan ay ti, lalo kaya rin panalangin tamo, lalong-lalo na karening simbang benging aldoldo, itamo magpenitensya, manalangin at misasadya. Nung pong inginu, binyan na kitang proper time, kitang good time. It's God's time. Kareng kang Sakarias, ampo kang Elizabeth. Makanyan mo naman kikatam. Tandaan ng tamo po, it's God's time, it's good time. Talakad tamo po.
Manalangin tamo, kingigpatang at subanwa, pangitubod ni Yesu Kristong king anak, magdalang kapanayan at pakayap, pamibangon at pamisanmetong kingyato at ngatang manalangin. Ginoong itubod mo ni kingyato ingke kang tala panimuna. Itangan po. Ginoo, itubod mo na kingyato, ingke kang talapanimunang. Bang ingyatu, salpantayaya kang Kristo, at makinabang kingkayang grasyang kapanayan at pamisan metong ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo na kingyato, ingke kang talapanimunang. Bangding sablang pamilya, matula ring tanggapan i Kristo, aing masaya ng panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo na kingyato, ingke kang talapanimunang. Bang itamungan maging kametong nakatang Kristo, king pamipatibe, king pamisan metong daring sablang maniwala at manalig kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo na kingyato, ingke kang talapanimunang. Tabetala ka rin katang panalangin, tempong AOP, LOMCW, L, Holy Face, MDC, Jeepney, Driver, Tricycle Drivers, Richard na Yumol, Nimpa, Agapi, Toong, Nancy, Pagkalinawagan, para king kapasalamatan, king kaibaitan dati Chris, Kier, Pineda, Jolan, Mabaga, para king kaladwa ng Jose, Roman, Senior Junior, Antonio Luminada, Juanita, Leandra, Elasha, Crispin, Estelita, Ener, Raul Bener, Pantiliun, Remedios, Catalina, Sara, Abrelia, Carlito, Alberto, Lourdes, Evangeline, Romel, Raymond, Elisa, Marvin, Petronilo, Dominga, Amado, Carnel, Bernabe, Iluminada, LB, Benedict, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, itubod mo na kingyato, ingke kang talapanimunang. Kaduan tamo po yung kakatamong sariling kapag nasan, o Ginoo, king biyena sanang San Juan at Alapaminyag, agyagana kaming mukyat king lalong mata sa huri ning kabanalan. Katwan mo kami, king espiritu mo, kabang magobra kami, king kasaywan ning balayan mo, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya po, tingay meeting tinape, para kaya kami timagin niyang tinape ning biye. May purihin Diyos, kapilan man. Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya pan, tingay meeting alak, para kaya kami magin niyang inumaning kaladwa. May purihin Diyos, kapilan. Kapatad, ing kakatamong daon matanggap harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan sa saning ginoy, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikalagayan ng kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at may mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, makapamalaklasan ang ganap keka, reting iyang pangmiking kapanyamban keka, bami nga pagmasusyan king malinis sa kapilubluban, king pinabili ng pong likwana kay kami ning mga busmi, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya ke kayo, at kekanti mo rin, yat na yoreng pusuyo, kaya na pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Di karapat-dapat tuneping karapat-dapat tampong matulid, sukat tampong makakabos, ing purian tampong pasalamatan da ka, kapilan man tampong nukarin man, o ikpa Diyos sa malugod tampong magana ka. Inularing sablang propeta yung panyatang na, at dialarin ng indong birian king sepupuna na, kambe ning ipasabing lugod, pinatangyang mumuna kewa na talapaminyag, bangi bulalag ne ampong ipakilala ne karing tao. Hinge muna nung lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyad may pagmasusyan ng misteryo ng pangabait na, bangket aking panyatang na, dasna na kaming maingat tampong manalangin, kabang ding puso mimangat mula king kapagmulalan at king kapuryan. Ulinita kambering sa blangkoro ring angeles karing king banwa, daralit kami king ligaya mo, at alangtok nang at ngaming pupuri. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus, Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth,
Ikapining banaloy pa, ating meto lelangan, matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo. Yesu Kristong ginumi, king upaya ng Banal na Espiritu, pagkalaman mong biing sabla, layong papagbanalan mo, alakang tuknang mititipon, king banal ang kapulungan mo. Bangkanita, manibat, king kaisang ningaldo, hangga king kayalbog na, king dalisay daw, mayang pangya, king ikiligay ng lagyong. Mulinita o ikpa, ipanagapumi, pagkalumbo, ing pabanalan mula, king Espiritu mo retingayin, daralamit, darawan keka. Bang magawalang katawan at daya, ning anak mong Yesu Kristong ginumi, apin ibili na kaya kami ing pagmasyosyan milareting misteryo. At tatandanan mi pa kanitang binging mi panyayaya, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na ing tinape, at dinwang ne karing kayang disipulo at ngana, kuwanan niya iti kayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, at pasibayang pepasalamat keka. Dinuwang niya ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti, uliting kalis ng daya ko, hinday ng bayit alangang tipan, ang bibubu para kay kayo, at karing sablang tao bang kanita, may patawaran na rin kasalanan, taptay niyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Kinuking kekang krus at pamanyubling ne, kinabos mo kami. Ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas, ika'y tala pagligtas, ingato. Yang ini kanakan mi, o pamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa, ampong kamatay ng anak mo, imaligayang pangasabli ng mebe, ating pamayta sa banwa at layong makasadyang salubong kingkadwa ng panyatang. Darami kaya kabilang kapasalamatan iting mabi, ampong banal na sakripisyo. Baligdan ming mit mong pakalulo, hingayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan ming midaon king biena, paurin ng sakripisyo king kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. Di kaming mipasinangan, king katawan ng pangdaya ng anak mo, mikatuman kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan at ming tungmong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng maging metong mga langangang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan, king pimamanan da rin kekang banal. Muna, kambe ng Maria, yung kapilan bang birhening duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostolang pore, sablang banal, ampong martir, kambe ring sablang king kapamilya tanda, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patan at king harapan mo. O mamakalulungig pa, iti sanang ayning pangasot mikeka, pasalungan ng kapayapan ng pongkaligtasan, ting sabla king mabilugayato, pasikat mo sana kasalpantayan ng pongluguding banal kapulungan mo, akasalukuyang maglakbe kay tiking yato. Ting tarasuyo mong i-Leo apapami, i-Florentino yung obispo mi, ting sablang obispo ampong diakono, ray sablang susu king banal kapulungan mo, at ting sablang tao ikwa mo ng tinipo ng anak mo para keka. Mapamakalulong ikpapakirandaman mo yung panalangin ng pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo ngayon sana at tipunan ding sabla mong anak no lapan mamakasawat. Ding kapatid ming miyangon nabi at ding sablang kaya kami matula ang pong memo na ketiking yato. Panalangin tala po ngayon ni rin kakatang kaluguran na miyangon nabi.
Malugod na sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami mananayang magkami lubos. King ligaya mga langanga. King kapamilatan ng Kristong ginumi. King uli na pagkalumuking yato ing sablang bagay mayap. King kapamilatan na kambena pokeya. Kagumning banala Espiritu. Sablang parangalampong ligaya kay kao Diyos. Ikpanglubos mayupaya, manggaman kingalanangga. Amen, 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 amen. Matula tamong manaya, king panyatang, naning kayaryan ng Diyos, ngeni manalangin tamo karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikpamingatsuban wa misambal niya'y lagyo mo. Tatangke kami, ikayarian mo, mi pamintuan niya'y lobo. Ketikingato, pati manwa, mi pamintuan niya'y lobo. King kakanan mi, King adoalo, ibiemu ke kami, King Domini, hati pakawan mo, ting salami ke ka, ating ka. Karing mi kasalape kami, emo ke ipay, Saul king tokso, nune ikabus king maro. Kabus mo kami kisablang maro, kay pamalagon mga pagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasaupaning pakalulong mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, king kasalanan, mikabyos ka rin alang kasasagulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pangpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapan at busming Yesu Kristo. Huling kinain ka, yarian, ating kayo paya, ating manggaman kingalanangga. O Diyos, igpaming ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyaw kaya kayo. Kaya mo sana balikdan din kasalanan mino, na pansinan ming kasalpantayaning banal kapulungan mo, at pamayapan ng pangpasan metongan meg pangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan. At kaya kaanting oras. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. My God, nino niya.
Kunan mo yung gas niya dyan sa bag. Kunan mo yung gas niya sa bag. Asan yung ano natin? Ora nobis pacem, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, Ino'y ako matangpang tanggap teka, dapat iyakas ning amano mo. Kungayap na Dayang ako. Kristo, dala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen. Awa ng Kristo. 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 Amen. Awa ng Kristo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, malugod mo kaming pagkaluban kapayapan. Igaming biriyan mong misulo-sulo kaniting manalapamangan. Bangking panyatang ning anak mong binang pakamalan. Patampami ang salubungan kambi ning milalablabar sulo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklok kayo po sa guli para ka rin katang kapabaluan. Para listahan tayo. Ang listahan tayo. Ito yung sponsor. Para po yung misa tamo pong Kapaskuhan, bukas pong December 24 tayo na po yung bukas. December 24, atinta pa pong misa itang 4:30, last day na ningkakatamong misa de Gallo. At ita pong Bengi, 9:30 p.m. ya po, ningkakatang misa. Tandaanan tayo po, 9:30 p.m. Itang kikatamong Maitinis Mass. Atin pa pong sisimba itang December 25 morning. Atin pa. Nung kaalana po, retang bisang simba ta na mo po King Quest Hotel, ang po pong Chapel 2. Po. Ning sabihan din ng kinikarap yung parokya, ala nang sisimba itang morning. Atin pa pa, Crescero rin gamatyon, atin pang simba. Timpa na may nano. Okay po, 6:30 a.m. Bigising ko pong 6:30. Na po tapilan lamo po. Uling puyat na ko po itambeng. Okay? Atin mag-serve kan tamay. Aten? Okay, sige po, 6:30. Magta po. Kaibat po, arene po rening pasalamat tamo po, kareni pong kikatamo pong sponsors, ngayon pong December 23, AOP, LONC, WL, AMHC, Jeepney, and Tricycle Drivers. Bukas po, ringi ganaganang mestra sa Apang Batu, ring choir, Lecom Catechist, sampung charismatic group. Ngayon po, 4:30 a.m. Kay batitang December 24, Maitinis Mass. Then kakatamo pong mag-offer, PPC, Finance Council, Barangay, pong SK Council, ang po pong Couples for Christ. Okay. Arene po rin kakatamong financial report. Bawal po palang i-plus la po king kay. King lalong-lalo na yung makalive tamo po na. Kaya sabihan ko na lang mo po. Kaya po December 16, Purok 1, 12,400. O palakpakan tala rin Purok 1. December 17, Purok 2, Little Baguio, 13,890. Okay. Rin pong Purok 2, Lipat Sapa, Radar Bliss, 13,620. Kay Purok 3, 14,350. Purok 4, 14,370. Purok 5, 30,050. Ang poporeng Purok 6, 34,260 po. Thank you very much po. And then the total tamo po para king pamasko ng Bilen, 132,940. Po tala po ata mag-distribute. Nanong oras? 8? Opo, alas 8 ng abak. Retang kikatamo pong situ leaders. Ang po retang birinan ticket. 8 o'clock po kanuing distribution king pamasko ng Bilen. Kaya dakala salamat po naman. Kareng may sponsors tamo, rin kakaluguran, memye, para po kay kayo. Okay po. Talakad, saguli, magsabi kayo palang bayap kayo.
Rengke kayong tissue paper. Oh, dalayo pong lumuwal. Ren tissue paper, balat candy. O, nano pa? Boting pinuman, boting juice, pinuman kape. O, bulsayo na pa mo po. O, kunan nyo na lang. Malunos ko po. Napon po idarang bet. Diyos ko, ang gaya po nga alas 12 mamalis. Nga po, luguran tayong kikatamo pong parokya, ating metong assign ni pamaglugod kim parokya, reng basura, Yuli yun nala. Iyo po lalakwan kete kilob ng pisamban ne. O, ren tissue paper yun, bulsayo nala. Bulsayo la po. Ren kayong balat candy, bulsayo nala. Bulsayo kay talwal. Retang bote yung retang kayong boteng danom. O, ne po. O, iya po. Hanapin ng Ginoo. Ing pisamban, lugar yang pipanalanginan. Eya, lugar apiyugsan basura. Tuminen ko mangkingapong ginuay. Yung balayo, boring marinat. O, yung balayo ng ginubri yung marinat. O, tintaman data nga bisita. Akit da marinat. Ay, karinat king pisamban king sapang bato. O, ning masira. Kayo. O, patangay ng malinis. Ay, karegladwan. Kalinis ning pisambana ning sapang bato. O, nani sabihan da rin tao. Ay, kaga nakada rin tao sapang bato. Tinlang masabal king pisambanda. Ne po? O, sana po, rin basura yu ilalakwan. Kareng luklukan. Dalayo lang muli. Siya yu kita kibale-baleyo. Okay, talakad kayo po. Hingginu, manatiliya, kay kayo. At kay kaante mo rin. Petisyonan na kayo ng Diyos, may paing tuto. Ngikpa, panganak, ang pagbanal ay Espiritu. Amen. Bisa midaw na meta na king kapayapan na lugod kang Kristo. Salamat. Salamat, King King Diyos. Maya, payabak po kayo man.